laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala atba'ihi bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله تبارك وتعالى أن يسر لنا اجتماعنا هذا في هذا البيت الكريم وفي هذا المكان الشريف لعقد دورة علمية تتعلق بإذن الله تبارك وتعالى بدراسة ومدارسة كتاب الصيام من هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ألا وهو كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. قام بجمعه وتأليفه مجموعة من العلماء تحت إشراف وتقديم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل الصالح في ميزان المشايخ الذين قاموا بترتيبه، وينفعنا به وينفع به الإسلام وجميع المسلمين، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أريما ويتقل من الله سبحانه وتعالى جرن مكانك الله جل وعلا دعنا دنيا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كم إكلا قمدين دجيان يمبن رسول مكة e dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala neɗɗanke artuɗo ɓaawo maɓɓe himo ñentina oɗo sunna maɓɓe ha ñalande dargal. ɓaawo ɗum ɗo aray mi salmini on goɗo salminago islam, salminago julɗo on wonande siɗɗo makko julɗo, salminago gomɗinɗo on wonande siɗɗo makko gomɗinɗo. si ɗum feƴƴi haray en jarnimo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala kadi e hoore ko o newinani en kon kanko jalla wa ala moɓodirgol meɗen e nde ɗo nokkure teddunde e nduɗo suudu ndu tawata ko jiyandu e cuuɗi makko ka hoore leydi ɗo. tawi ɗum ko fi waɗugol oɗo dawra o tawata ko yowodirɗo e jannindirgol hakkudaji meɗen oɗo kitabu siyam mo tawata ko ɗettaɗo e ndeɗo deftere wi'etende alfiqhu almuyassar fi dawi alkitabi wassunna. deftere nde tawata ko moɓinde wallifinde ko dental jama e ɓeɗo karamokoɓe ɓe tawata ko karamokoɓe nafuɓe ɗeɗo mofte. tawi noon ɗum ko e ley ardinande kañumma e toppitande oɗo karamokojo mawɗo woni Cheikh Salih ibn Abdul Aziz Ali Cheikh hafidahu llahu jalla wa ala. aray ko woni hadaf meɗen e waɗugol oɗo dawra yowodirɗo e ko wiyeteɗo kitabu siyam ko fi honnon
لاستقبال شهر رمضان والاستعداد بصيامه كفي jaɓɓagol nduɗo lewru suuma e lewru teddundo ndu tawatan neɗɗo julɗo gomɗinɗo kala weltoray seenagol mayru kayru lewru ndu o waɗi noon ko dambuɗe molanaɗe e damme moƴƴereji woni ko allahu tabaraka wa taala udditanta en e nder nduɗo lewru suumaye ko sa'a molanaɗo mo tawata jiyaɗo on no heɓa kanko jiyaɗo on moƴƴereji heewuɗi si tawi hawri o darike e mayru wona allahu azza wa jalla e nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe yamiriri mo non idan ko fi jaɓɓagol kañum nduɗo lewru heblano horugol ndu tawa kadi koye hoore gandal ɗeftagal ka deftere allahu jalla wa ala e ka sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam e faamu ɓeɗo sahabaɓe tedduɓe annon eɗen andi no heewi e yimɓe ɓen ɓe tawata ɓe reway allahu tabaraka wa taala dewe ɗuɗuɗe kono dewe maɓɓe ɗen ko ɗe mabniyatun ala taqlid ko dewe ɗe tawata ko mahiɗe kanɗe dewe ɗen e hoore ko wiyete ko ñimbugol ɓe fini ɓe tawi no waɗede kamɓe kadi ɓe waɗay ɓe yi'i no waɗede kamɓe kadi ɓe waɗay kono si tawi hawri a tese tesennike alhaali maɓɓe on a taway ɗen dewe maɓɓe ɗon ko dewe ɗe tawata ɗe ɓaaraki e hoore ko wiyete gandal te noon nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ko ɓe nelira koyoɓe yettinan en kala ko ɓe yettinanta en e hoore gandal on waɗi si tawi jomi meɗen tabaraka wa taala o wi qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin karamo koɓɓen ɓe maaki ay ala ilmin wa burhan koye hoore gandal kañum ma e dalil waɗi si tawi oɗo karmo kojo tedduɗo woni abu umar ɗum woni alhafiz ibnu abdilbar almaliki sahibu tamhidi ɓe maaki wonde alilmu ko ma'rifatu alhaqqi biddalili fa kullu ilmin laysa lahu dalilun fa huwa taqlid ɓe maaki wonde ko wiyete alilmu woni alilmu shar'i ngal ɗo gandal sharia gandal ko allahu tabaraka wa ta'ala tippini kon ka diina makko ko ɗum woni andirgol gonga on dalil ɓe maaki kala gandal ngal neɗɗo jogi tawi o joganaki ngal dalil haray ɗum ɗon ko ñembi non ko o nanino wowlede ma o yi'ino waɗede kanko kadi o humpitori non o jogitori non jonnon ibnu adama on no ɗaɓɓira rewirgol allahu tabaraka wa taala ala ilmin wa burhan umar bun abdul aziz ɓe maaki alayhi rahmatullah ɓe maaki man abada allaha jalla wa ala jahlin wa fi riwayatin ala gayri ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslihu ɓe maaki kala neɗɗo rewirɗo allahu tabaraka wa taala tawi dewal makko ngal mahaki e gandal ko e majjere ngal mahi oɗo ko o bonnata kon ka dewal makko ka diina makko ɓuray ɗuɗude edi ko o moƴƴinta ko haray ko waɗi si tawi yimɓe ɓen no hana andinede ko ɓe rewirta allahu tabaraka wa taala ɓe rewiramo ɗum gandal qala almuallifuna rahimahumullah kitabu siyami wa yashtamilu ala 5 abwabin albabu alawwalu fi muqaddimati siyami wa fihi masail ɓe maagi kamɓe karamo ko ɓe wallifaniɓe en kañum nde ɗo deftere en torike allahu azza wa jalla yo allahu o yurminɓe o yoɓaɓe ko ɓuri e moƴƴude en joddi ɓe maaki kitabu siyam oɗo kitabu siyam ɗum ɗo se en daari oɗo manhaj mo ɓe rewi e muɗum li ta'lifi hadha alkitab ko kanko woni almanhaju almarufu almu'tadu inda alfuqaha'i ko manhaji mo tawata ko andaɗo wowaɗo on ka karamokoɓe fiqhuɓe
waɗi noon kamɓe karmokoɓe fiqhu ɓen wona cheikh mouhammad ibni salih al uthaymin ɓe makiri noon ka sharhu lmumtii maɓɓe ala zadi lmustaqani kamɓe cheikh on ɓe maaki ka mujallada arano wonde karmokoɓe fiqhu ɓen e nder defte maɓɓe fiqhu ɗen ɓe jantoto kitabat ɓe waɗa tahta alkitabati abwab ɓe waɗa tahta al abwab fusul masalan ɓe maakay kitabu tahara ɓe maaka kitabu salah ɓe maaka kitabu alhajj kitabu siyam e ko nandi e sifaɗin joni noon si ɓe ari ka kitabat masalan si tawi hawri ɓe ɗetti oɗo kitab en ɗetti e misal kitabu siyam ɓe ara e ley kañum alkitab ɓe janto abwab ɗum waɗi si ɓe makani en ɗo wa yashtamilu ala 5 abwab ɓe janto ɓe maki albabu l awalu fi muqaddimati siyam jonnon ley kañum al abwab ɓe janto alfusul ɓeɗo kamɓe ka ta'alif maɓɓe ɗo oɗo manhaj mo ɓe jokki kamɓe ɓe waɗi badal alfusuli masail ala kulli hal ko noone goto andaɗo mo tawata ko manhajun ma'rufun wa mu'tadun inda fuqaha'i al umma oɗo kitabu siyam si innama kitab si innama alkitabu ko masdaru kataba yaktubu kitaban wa kitabatan ay idha jama'a si innama alkitabu lughatan huwa aljami' idan si innama kitabu siyam ma'na munun ko jami'u masail siyami ay ko bindi di tawata ko moɓuɗi mas'alaji ɗi tawata ko yowondirɗi e fiyake ko wiyete korka ko ɗum woni kitabu as-siyam bindi ɗi tawata ko moɓuɗi ɗi ɓangini ɗi fensiti mas'alaji ɗi tawata ko yowondirɗi e kaɗo korka ɓe maki no wonde wa yashtamilu ay alkitab ɓe maki kañum ɗiɗo bindi moɓuɗi ɗo ɗiɗo mas'alaji korka ɓe maki ɗin bindi ɗon hiɗi hawtodiri ɗi moɓodiri ala 5 abwabin e hoore dambuɗe 5 ɓe maki albabul awwal dambugal aranangal ko fi muqaddimati siyami e ma'na muɗum fi ɓangingol ɗiɗo ɗi tawata ko piiji ardinaɗi e fiyake kaɗo korka ma'na muɗum ko piiji ɗi tawata ko piiji ɗi neɗɗo on hani andude ɗo yo kanko neɗɗanke on o naatu e nder kaɗo korka ko piiji ɗi tawata kadi ko wonɗi ko atti kanko neɗɗo on o naatude e horugol ngol ɗum woni muqaddimat as-siyam ayi piiji ɗi tawata ko ardinaɗi ɗi attina korka kan ɗo yo neɗɗo on naatuka nder korka ko ɗiɗo piiji atti taw ɗo yo kanko neɗɗo on o fiɓu korka makko kanko ɗiɗo piiji woni ko atti taw ɓe maki wa fihi masail e nder oɗo albabul awwal ngal ɗo dambugal aranal no e maggal mas'alaji ɗi mas'alaji ɗon woni badal alfusul ɓe maki almas'alatu l'ula ta'rifu siyami wa bayanu arkanihi ɓe maki mas'ala arano on e ɗiɗo mas'alaji wonɗi sengole ngal ɗo dambugal aranal woni dambugal ɓanginaygal ngal ɗiɗo piiji ɗi tawata ko ardinaɗi ɗin ko atti korka kan ɓe maki ta'rifu siyami ko andingol ngol ko honɗum wi'ete korka wa bayanu arkanihi e ɓangingol kadi tugale korka kan andi ɗum no se ndetti oɗo mas'ala e wonde mas'ala mo tawata ko daɓɓo en ndaari yimɓe ɗuɗuɓe ɓe tawata ko wonɓe e horude a taway woɓɓe e nder gurdam maɓɓe ɗan ko fandi woɓe heɓi sumayeje 10 hoorade ɓe heɓi woɓɓe ɓe sumayeje 20 hoorade woɓɓe heɓi sumayeje 30 bal woɓɓe heɓi hay 50 sumayeje hoorade kono si tawi hawri a ndaari alhaali maɓɓe on
ataway koko wiyete do hay ta'rifu siyam andingol ko hondu wiyete korka ataabe anda hara ko gandal yobi ngal e hoore sharia salande kebe ko wiyete korka be darade be inama ko si suma e hewti ma si andari nyallal ngal falada horude tertoda don nyamugol e yarugol kanyum ma yidugol e sonnajo lanne yo non neddo on no hanani mo wono jantorde non ka ardinande meden kanko neddo on kala ko o remirta Allah azza wa jalla dum wona ala ilmin wa burhan be maki awalan ta'rifuhu ay ta'rifu as-siyam andingol ko wiyete kon korka be maki as-siyam korka kam fil lughati ka hala arab ko al-imsaku عن الشيء ودوني بمعنى جوجي تقول هور مودون حديثو إهونه الإمساك أي بمعنى الامتناع عن الشيء ودوني جوجي تقول هور مودون إهونه كهال العرب كدوم بإنتا الصيام ودون سنداري جومي من تبارك وتعالى كوجانتني إن كونك سورة مريم يوم مدن مريم عليها السلام ndebe jibinno annabi Isa alayhi salatu wassalam no jiyano e ko joomi meden tabaraka wa ta'ala yamirnobe kambe yumma meden Maryam o wi wa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lir-rahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya ay faquli inni nadartu lir-rahmani sawma ma kan kala neddo mo tawata a fotti e mum ay maana mun ko ayo Maryam si tawi hawri a ari yi'ude goddo on fotti tele pellet be andirama modi be yirima odo biddo si o darike o tuggima hala fi odo gedal jomada faquli jabo mo wi'a inni nadartu lirrahmani sawma min hande mi fodi Allah tabaraka wa ta'ala de'ugol ay imsakan anil kalami jogi tagol hoore an e wowlugol koko wondon landade lando mi wowlata fi mudum few mana mun Allah tabaraka wa ta'ala immina wowlowo on duwoni annabi Isa alayhi salatu wassalam idan si inna ma as-siyamu ka hala arab ma'na mudum ko al-imsaku ani shay'i duwoni al-imtina'u anhu ko duwoni jogi tagol hoore mun e hunenen معنى مودو حدي تقول هوري مودو يهونني يونو في الشرع أما عندنا لكوركا كان كشريع دين إسلام قدوني الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس قدوني معنى الصيام شرعا bemagi ka sharia dina islam ko wiyete kon korka ko duwoni al imsaku maana mudun al imtina'u jogi tagol hoore mudun hadito hoore mudun anil akli e nyamugol washurbi e yarugol wasairil muftirati e dendaningal dido piiji di tawata ko tajinaydi neddo on korka makko kan ko tajaydi korka makko kan foti non ko yidugol makko kanko neddo nge sonnajo makko maadum ko pikagol pikirje de tawata ko pikirje remplacer de nyamete neddanke on dum woni nyamminayde mo kanko neddo on de harnamo e ko nandi sifadi non piije ngaro ya yiude piiji di tawata ko bonnaydi korkadi ay ko dum woni haditagol makko kanko neddo nge nyamugol kanyum ma e yarugol e dendaningal ko tawata kon ko bonnay dum korka makko kan tajay dum korka makko kan ma'aniyati wondude anniye dum woni ma'aniyati ta'abbudi lillahi azza wa jalla wondude anniye rewirgol dum Allah tabaraka wa ta'ala min tulu'il fajri haditagol makko gol ko sa'i hombo kanyum ma e anniyagol makko gol ko sa'i hombo fuddoto min tulu'il fajri as-sadiqi gilaka yellitagol oɗo fajiri gonguɗo ɗum woni fajiri ɗimmo on maana muɗum woni fajiri mo tawata ko fajiri hollowo on naatugol waktu ndeɗo julde wiyetende salatu subhi ila ghurubi shamsi
haa ka mutal naange mana muɗum kanko neɗɗo o jogito hoore makko e dendaningal ɗi jantaɗi ɗo wondude e anni e rewirgol allahu tabaraka wa taala ɗum gila ka fajiri on o feeri ɗo woni alfajiru sadiq fajiri gonguɗo on ila ghurubi shamsi haa naange ngen nge muta ko ɗum ɗo wiyete assiyamu shar'an ɓe maki faniyan ɗin mun ɗum arkanuhu ko tugale kañum korka kan mana muɗum tugale ɗe tawata ɗen koye hoore ɗen non woni kaaɗo korka ko ka mahi si tawi hawri gotal kañum e ɗeɗo tugale fukkorike neɗɗo o yirborike neɗɗo on haray kanko neɗɗanke on korka makko kanka boni korka makko kanko ka mere بماك من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتضح أن له ركنين أساسيين هما الأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ودليل هذا الركن قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل بماكي وند من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح إنر أندي نند كوركا كان andi nande nde tawata ko andi nande nden ka sharia harana andi nande nden ka haala arab andi nande nden nde tawata ko ɗettande e karamokoɓe ɓen hara ko fandunde sharia yankore nden ɓe maki e nder ɗum ɗo yettadihu si tawi en daari ɗum ɗon en tawayno hento laaɓa pos anna lahu wonde no wodani korka kam ruknayni tugale ɗiɗi asasiyayni ɗe tawata ko daƴƴe ɗiɗi ɓe maki huma ko woni ɗen se ndaariɗe kande tugale ɗen tigi en taway wano ɓe jantori noon kaka tarif alshar'i woni ko ɓe ɗettiɗe ɓe maki huma ɗen ɗon tugale ɗiɗi al awwalu tugal al aranangal al imsaku ani al muftirati min tulu'i al fajri ila ghurubi shams tugal al aranangal ko ɗum woni bi maana jogitagol hoore muɗum haɗito e dendanigal piiji ɗi tawata ko taƴayɗi korka neɗɗo on dendanigal piiji ɗi tawata ko bonnayɗi korka neɗɗo on gila e ñaamugol e yarugol e yottagol e sonnaajo muɗum maɗum yottagol e sonnaajo min tulu'il fajri gila ka fajiri on o ƴelliti ɗon ila ghurubi shamsi haa naange ngen nge muta ko ɗum ɗo woni tugalal aranal ngal ko be neɗɗo on o haɗito e dendanigal ko bonnata korka makko kan gila ka fajiri on o feeri ɗon haa naange ngen nge muta si tawi hawri kanko neɗɗo on o darike o ɓattike kanko neɗɗanke on o hendike ɗiɗo piiji ɗi tawata ko piiji ɗi o wi'anoyo o haɗito e muɗum piiji ɗi tawata ko ɗi o wi'anoyo jogito hoore makko e muɗum ɗi tawata ɗin ko bonnayɗi korka makko kan si kanko neɗɗo on o faggitike ɗin ɗon e nder oɗo dumunne jantaɗo ɗo min tulu'il fajiri ila ghurubi shamsi tawi kanko neɗɗo on himo andi wonde pellet ɗum ɗon ko bonnay ɗum korka tawi kanko neɗɗanke on himo anditi o yejjita mo anditi wonde himo hoori tawi kanko neɗɗanke on e hoore muɗum ko o suɓiɗo wana o dolaɗo haray korka makko kanka boni ko wanno haray ngal ɗo tugalal o yirbinigal kanko neɗɗo on ɓe maki wa dalilu hadha rukni ko tindini kon fiyake ngal ɗo tugalal qawluhu ta'ala ko kongol allahu towuɗo on allahu wi fal ana joni bashiruhunna yotte e maɓɓe kamɓe sonnaɓe ɓen e nder jemma suumaye on wabtahu ɗaɓɓon ma kataba allahu lakum konko kanko allahu tabaraka wa ta'ala o windani on e fiyake geɗal ɓe kanko allahu azza wa jalla o wi wa kulu ñaame kadi washrabu yaron hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajr
haa feeñana on ngol ɗo gaarawol danewol ngol immorde e gaarawol ɓalewol ngol immorde e oɗo fajir. summa yeeso ɗum a timminon assiyama korka kan ilal layli haa ka mutal naange ka naatugol jemmo. andi ɗum ɗo hari ka arande laawol allahu tabaraka wa ta'ala no shar'inirno non si tawi hawri neɗɗanke on niɗɗi jemma kanko neɗɗo on gila ka o ɗaani ɗon gila ka ɗoyngol ngol yani e makko o ɗaani ɗon ko gila ɗon korka makko kan fuɗɗi. hay si tawi hawri kanko neɗɗo on o juulugeeje tun o gayni o ɗaani ɗon si o ɗaanike ɗon hay siko yeru minitaji 5 o fini ɗon dagantako mo ñaamugol hay e hunde haa naange ngel nge mutoya janngo ko wana noon dagantako mo kanko neɗɗo o yottagol sonnaajo makko kadi. jon noon sahaa maɓɓe heɓi sattende e ɗum moƴƴa haa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kamɓe tigi ɓe jarri bora ɗum ɗon kamɓe Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu tawi ɓe yi'i e sonnaajo maɓɓe on ko hawni ɓe e nder jemma suuma e ɓaawo ɓe ɗaanaade ɓe fini yeeso ɗum ɓe yotti kañum sonnaajo maɓɓe on ɓe hewti ka nelaaɗo on alayhi salatu wassalamu hiɓe wullito kamɓe Umar tawi hiɓe maapi. jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o newinani kañum ɗe ɗo mofte o wi uhilla lakum laylata siyami arrafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. o wi noon fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri thumma atimmu siyama ila allayl. kanko allahu azza wa jalla on holli wonde o dagi ni joni o yaafike. joni neɗɗo on korka makko kanko sahe hombo fuɗɗoto ko gila ka fajiri feeri ɗo ka hatta honto sanga nde tawi naange ngel nge muti. idan mahallu shahidu on fof e aya on ko ka allahu wiɗo wa kulu washrabu ñaame yaro hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyad haa feeñana on ɓangana on ngol ɗo gaarawol danewol min alkhaytu alaswadi immorde e gaarawol ɓalewol ngol min alfajir immorde e oɗo fajir. summa yeeso ɗum atimmu siyama timminon korka kan yahon ila llayli karmo koɓe tafsirɓe maaki ay ila hurubi alshamsi haa naange ngel nge muta. wona sifa ko yimɓe ɗuɗuɓe faami ila llayli ɓenna ko ya yaltu ndaara haa yi'a taw koode ɗiɗi ƴawi si tawi yi'i koode ɗiɗi yalti on saati noon taƴa korka maɗa kala. nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ida aqbala allaylu min ha huna wa adbara annaharu min ha huna wa garabat alshamsu faqad iftara as-sa'im. ɓe maaki si tawi hawri jemma on o fewtiri hedde ɗo himo arde ɓe maaki ñalorma on hucciri gila ɗo himo yaade naange ngel nge muti ɓe maaki faqad iftara as-sa'im. karmo koɓe mo maaki wonde ɗum non ko habar yani kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe humpituye wonde si naange ngel muti haysi neɗɗo on anniyaki taƴugol haysi o ñamali hay e hunde haray shar'an o taƴi faqad iftara as-sa'im bi mujarradi hurubi shamsi haysi ɗa mari anniyan hay joni ɗa hoori ka allahu azza wa jalla haray a taƴi shar'an ɓe maaki ko ɗum mana faqad iftara as-sa'im. karmo koɓe go ɓe maaki ko habarun yuradu bihi al-insha maana mum ko amr. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe maaki si tawi hawri jemma on iwri to mo arde ñallal ngal iwri gaano yaade naange nge muti awa haray kala horuɗo yo taƴi dey kala horuɗo yo o taƴi. jonno ala kulli hal foti ɓe yamir wonde ko ya taƴi ma ɓe hollu a taƴi yamirore nelaɗo alayhi salatu wassalam na ko lundete ka. idan haray neɗɗo on si tawi hawri naange nge muti korka kanko ɗo woni ko hatti. ɓe maaki won muradu bil khayti al abyadi ɓe maaki wonde ko faandora gaarawol danewol ngol wal khayti al aswadi e gaarawol ɓalewol ngol bayadu nahari gaarawol danewol ngol ko dane daneeri jalbeeni ñalorma on gaarawol ɓalewol ngol ko sawat al-layli ɗum woni niwre jemmane. ono aya fewno o tippino tawi min alfajiri on tippaati ɗoɗno sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam faamirnoɓe wonde ko gaarawol ngol tigi faanda. sen naari wona adi ibne hatim at-ta'i
kamɓe hoore maɓɓe ɓe maaki fewndo oɗo aya tippi ɓe yaɓɓuno garaji ɗiɗi ɓalewol e danewol ɓe waɗi tahtal wisada kalayi gawlu maɓɓe tawi si ɓe immike sugulagol ɓe nafoto ha ɓe ara ɓe ɓanta gawlu on ɓe ndaara est ce que ɓe sendidiri garaji ɗin ɗin ɓe gerdi noon ha ɓe ari ɓe honkiti ɗum nelano alayhi salatu wassalam nelano on maaki awa haray koko wiyete gawlu mo jogiɗa on no yaaji si tawi o wawa yaltinde ndi jalbendi ndi joomi me wi'i ɗo e ley niwre nde o janti fi muɗon nden ɗo haray inna wisadataka la arid ɓe maaki ko fanda ɓowo alkhaytul abyad ko fajiri on alkhaytul aswad ko jemma on niwre jemma nden ɓe maaki alfani tuganal ɗimmangal anniyatu ko anniye on anniyatu ko anniye on والمراد الثاني تقال الإمام النية كأنية بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال بما كيوان تقال الإمام النية كأنية ننكو بأن يقصد الصائم كنت هو o faandorta bi hadal imsaki ngal jogitagol makko ɗon haɗitagol makko anil muftirati e ɗin piiji ɗi tawata ko bonnayɗi taƴayɗi korka makko kan nde o faandorta ɗum ɗon ibadatallahi dewal allahu azza wa jalla kanko tedduɗo mawɗo on mana muɗum tawa kanko neɗɗo on ko woni woɗɗitorde ɗin ɗon piiji fof koye hoore anniye o reway woni allahu azza wa jalla waɗi noon neɗɗo no wona e nder ñallal ngal ara o ñamali fuus o memali huunde ko bonnata korka kono madama kanko neɗɗo o jogaki anniye o rewiray ɗum ɗon woni allah azza wa jalla o heɓata baraji innama l amalu binniyat inan ko be kanko neɗɗo on o jogito on ɗon anniye ɓe maki fa binniyati ko anniye on tatamayyazu l amalu lmaqsudatu lil ibadati an gayriha min al amal ko anniye on woni ko sendodirirta golleji ɗi tawata ko faandoraɗi dewal ɗin e ɗin golleji ɗi tawata wana faandoraɗi dewal no wodi golleji heewɗi ɗi tawata hiɗi nandita mana muɗum tawa hiɗi ka aada hiɗi ka ibada ko sendidirta ɗi wiya oɗa ko ibada oɗa ko aada ko anniye on misal muɗum se lettimi sangalara e haali ka woɗɗi e koko wonde e muɗum e korka ɗon neɗɗo no wona gila bimbi wana jantorde nonnaade fajiri on feera o ñamata hay hunde o yarata hay hunde o arata hay e hunde ko bonnatamo korka ka o wonira noon kanko neɗɗanke on haa kiikiiɗe naange nge muta no wawi wonde hara o heɓali ko o ñaama no wawi wonde o wayi haray kaka labtane ɓe wimota ñaamo hay e hunde da mari examen watteɗo maɗa mari opération watteɗo non noon kanko neɗɗanke on angal ñaamugol makko ngol on madama o anniyaki korka en fof men ɗen anndi wona korka no joni noon si tawi himo andiyino wonde o hooru aray ko korka o heɓayno baraji idan golle ɗen nandi kono madama anniye on o arani wonata dewal golle ɗen nandi ko anniye on feccata famani moɗe misal ɗimmal neɗɗo mo tawata no waɗɗimo longal janaba ɓe anndi longal janaba neɗɗo si tawi hawri kanko neɗɗo on o heɓi anniye on wonde ko janaba woni lotare o hibbitike ndiyam ma o ari e caangol o muti e maggol ha kanko neɗɗo on o fop makko o ɓuuɓi ɓandu num fof huuɓiti ndiyam madama mo wondi e anniye ko janaba on si o yalti ɗon haray kanko neɗɗanke on o laaɓi janaba sinaka karamokoɓe yaruɓe ɓe wonde istinshaq e istinsar ko wajib ko ɓen ɗon maaki wonde o adda e ɗum ɗon amma yaruɓe ɓen ɗum ɗon ko sunna ɓe maaki na forcé ɓe o adda yon noon goɗɗo no wawi yiwde ka burure himo yehi teeni maayi mo ayni maayi mo golleji ɓuyi o rewa e caangol himo lakka o ara kanko neɗɗo on tun himo wondunole e janaba kono ara o ukko ka nder caangol ɗon o muta ha ɓandu makko ndum fof ɓuuɓa bal o yirgito few kanko neɗɗo on o ƴawa o immo o yalta oɗo ɗen golle ɗe o golli ɗon e golle ɗe tawata lototoɗo janaba hara ko sifa yonowo on golle ɗen no serti ka ɗe serta e serta ko ɗe gooti kono madama anniye on ala ɗon haray ngal longal makko ɗon ko longal aada kon tete wona longal janaba famike ko ɗum ɓe maaki wonde fa binniyati tatamayyazu l amalu lmaqsudatu lil ibadati an gayriha min al amal
بماكي وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض دبا دن كدي هوري مونو ko anni on woni ko sendata yoga e majje kanyum e yoga no wodi dewe gode tawata de nandi matalan sen detti hakkunde salatu az-zuhri e salatu al-asr julde fana e julde alansara konno sendi mbadi no di warreteno alaka darde nay didi jeden janga fatiha e goddum darde didi je sakkitoroje den janga fatiha to jonno si tawi hawri fana wo alansara wo koni ko honno sendata do ko fana do ko alansara wanni on ka golle den nandi kono ko anni on wonde sendi be maki fayaqsidu as-sa'imu bi hadha as-siyam kanko horo wo o faandora kaado korka makko imma siyama ramadan imma korka sumaye aw ghayruhu ma ko wona korka sumaye min anwa'i as-siyami noniji korka do kadi korka sumaye e ko wona korka sumaye fop ko none goto horirti do neddo masalan wondo horude tenen ma al-khamisa ma wondo horde sappo e tati sappo e nay sappo e jeeliwu e neddo mo tawata kanko neddo on tigi hore makko no waddi mo yobugol sumaye misal mo jogiti wana balde jogi jeego yobete si wari o hori e tenen o hori al-khamisa o hori sappo e tati sappo e nay sappo e jeeliwu ene si tawi o anni yaaki kanko neddo on ko sumaye on woni yobude haray dum na lontani ke mo sumaye on are lonta kono mbaadi ni ko wotiri ka anni on tun o waylay non ka tenen da o anni ko sumaye on woni yobude wonti sumaye ka al-khamisa o anni o dum ka sappo e tati sappo e nay sappo e joyi o anni idan haray do ko honnum be faala en banginan ko wonde go al a'malu ko binniyat golleji din taw ko di taskorte ko anni o dimmitel mudungel ko fa binniyati tatamayyazu al ibadatu an al aadat ko anni on woni ko dewe den sendondirirta e aadaji di tamunum ko fa binniyati tatamayyazu al-ibadatu ba'daha an ba'din dido ko piji tati di neddo famata e fi ko wiete anniya be maki wa dalilu hadha ar-rukni ko tindini kadi galdo tugalal woni anniya qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ko ma ko mabbe kambe nelano alayhi salatu wassalam innamal a'malu binniyat be maki ande golleji din dey ko di taskorte ka Allah tabaaraka wa ta'ala ka aslin ko anniya wa innama likulli imri'in andu ko wodani kala neddo ma nawa ko anni ko so anni ke ko aada so anni ke ko ibada so anni ke ko korka sumay so anni ke ko korka nafilo wa innama likulli imri'in ma nawa ko wodani kala neddo ko anni ko aray no e wawi famude ta'rifu as-siyam kalima arkan as-siyam laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal